Tranta tuchaero kuma Isiolo Beta Bantam Murangeri. Kanisa ya Methodist nitwire rumiri ni nkutano ciotongeria kwa miaka nandi na rere muthia ma Bishop Kathumba pejire amwe kwingata Bishop Deye utongerie na au kuma Bishop Dr. John Maromba uria noe wina muthigo ju nandi hamwe na kwithira Deye na agereria kinya gwita koti kurungika kwingwa kwawe kiathone kia gwikira Bishop Maromba utongerie ne baba inge iba murombere gucokaniria Methodist na thiri chokere kiurune giki kia Murungu inde amwana bo thiri kanisa neje ni kuoneka daka irigataria bamwe bakioneka gukara bakimenanaga na kumeneria utongeria bwana ndi imbie korea inge kanisa neje atongeria na ashika baba bakaroeja amwe kienda guitithia ruteto na mbere. Anthony Kathenya ari na gichunchi kia bithatu keruku mathabagone. Migambene kigwatagwa mbaru ni bamwe babalabale obisi na Bishop Deye. Wale ambao walishiriki kupanga kumpandua ofisini wanakisiwa kwamba walihusika hivyo kwa sababu wengi wao wametajwa katika hiyo kashfa ya kubadilisha na kuchukua sehemu kubwa ya shamba la Jomvu na kupata fedha nyingi kwa kuuza na kuweka pesa mfukoni. Lakini kama Wakristo ni jambo ambalo tunastahili kukemea na tulikatai. Bishop Isaiah Deye akengwera kuga kwithira umetentere jambwa ni onto bonge batumira bobisini na mpwe atongera baba kigwetago kabila tathi nengi dite na mbere kwinyire kanithe no. Because I strongly believe one of the things that I was flushed out kiaibu out of the office, it's because one, I don't come from Meru, let me say so. That is really unfortunate, because if that was to be considered sheria ifuatwe ingekuwa vizuri, lakini kwa sababu mimi ni wa kutoka pwani, ni wa kutoka mtu ambako hata haelewi, somebody from there cannot come and lead this church of ours very well. And throughout my ministry, I performed very well. I became the conference secretary, and even they chose me, they elected me when the church was in turmoil. Wakati ambako kila kitu kimeanguka, mambo yote yameharibika, the church elected me. Endelana ande ite conference iraduranire gitega presiding bishop kayo kumomero, gitega conference secretary kayo kumomero, gitega treasurer kayo kumomero. Euna ande ne kumira kliali eu tribalism tonto kinyomba kuigwa mesemanio yonde ndigoro yonde tusemenye tukiaragiria ndigoro yonde Kenya yonde tukiaria Kimeru okona bishop akiandresa national meeting na Kimeru ro sorry to say. Amwe nogulo ale Bishop munene kanitha ni Stephen Kanyaru ni aleganete na mauntu mama. Kanyaru akiugaga Bishop Maromba alitongera nbula kubaterie na ni athiete na mbere gutungatira Kristo bakanitha no. Amwe no gukolingana na Kanyaru kanitha ya Methodist kwa kagita kala kwithirito kwina mpatho ino ni tete ya Kristo bainge endi thaino ni baete kibarua Bishop Maromba kuleta ngwataniro na walaniria kanitha ni no onto burampa kom de bote didekete bwa mito atete members bainge mono ene ntiomba kwera ibachoka kana batio choka no tego report ile na study committee irandi yaga ito gwetekia na berete akoleta kanisa amwe na netete na mbere akiaragia akeriyungwagira ntere mwanya na mbere tiorede kuriyongera makanisa jonde ntere mwanya na erekeire ne atikole ni alete anto amwe na itomo watambaru kule mantu jonde na tukamo watambaru nikenda akaomba kuwate na kanisa ya imwe. The best thing katone ura kulitangugi
no umabura kezwe nabu nuntu bo mutongeria gwitania na antu bonde najo ke kanse egitukene na kanse je gucokanira ni umabura gatumira kulingana na dena bandi ae Bishop Maromba athiete na mbere gutungata kanitha eno gwitukira katiba enkuru katiba ira bakuge arindithire ugaruruku kenda kuleta mugaruru kanithani amwe na kuthiria mpatho ja utongeria ile jithiritwe irio kagita gwa kagita rande kurina katiba enjeru ethithitwe revision ne kumira conference yeji irathura bishops na presiding bishops etira batira kujukirie document yeu keterwe na kira kiombo teithia kanisa chokanira ni document yeu new standing order new constitution ya kanisa time for change. So they cannot go far. The best thing is to accept. We change where we think it's not very nice. You know, our constitution is not dynamic. I mean, it's not static. It's dynamic. It keeps on changing. We will accept it. Where it is not doing well, we will come and to improve on it until we will get the final document. But for them to say hawataki, huo ni ushetani na washindwe in Jesus' name. Russia Methodist Church in Kenya itethira ogethira tutomba kukurukia document ye whether nun tureni oikareta kugaruka burato kuthithia mantu turithithia mantu na style ore athithakia 1967 na 2026 kou amemba wa kanisa ivetekere na bathome document ye nuntu ye na maoni ya mea mageria metu makwalaniri na obisi ya Bishop munene wa kanitha ya Methodist John Maromba matajara matunda kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. Katho cha mwanya kiri mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya nuntu wa ripoti winthongi nguchokire nkatho mutegeri nuntu wa kona kanya kugwatana na unikiri weru njuma utukubona rwindi mbere tumaruka kwina kire tugukurite utukubona arwa ratukurite kithano kuthugania mpumi cha ithurano cha Olkalau nikionaniria kiura kure ikaringwa 2027 bitikire nthomento miri jiritha tumbere tumaruka kuma kiri mutandao wa Facebook Johnson mukari aruga 2027 will be worse than Olkalau. Eva Martin Echoro kumanturi terechia nkuriga Buri Saruya, good evening. Pumi Chegoro Olkalau ni kuona ni oranzi kuri ya Kenya itite kuombeka igitara kithurano bya 2027 mantu jagaruke kinyankuruki selecta leni Kenya kauga 2027 hata hiyo 5000 ya sympathy hakuna arugasema wantama unatugwikira gatantante to cheweru njumo tukubona rukuriro kuthoke watania naoni wanacharinga thithatu na nusu kiri weru njuma thithatu kuriro kwatana bawutwe akagita gate kuraja kiri mubango jwa njuma sako mbitagwa ntinyari Kenya bona nirio mathithio okarimo rinkremi hitana mbere gukenera mibango ya Weru TV. Weru TV.